सोने के हरूफ से अबू बकर का नाम लिखो, शबनम के कतरों से उमर की शान लिखो, खुशबू के कलम से उस्मान की हया लिखो, सुबह के किरणों से अली का मकाम लिखो। सांप डसकर भी कुछ ना बिगाड़ सका सिद्दीक का, सांप डसकर भी कुछ ना बिगाड़ सका सिद्दीक का, तो कुत्तों के भौंकने से कम नहीं होना मर्तबा सिद्दीक का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। यस हाल हालै एक बदबख्त एक राफिज बदबख्तन गुस्ताखी कर खुलफाई राशिदीन हिंस तह तमामन तान आसा वीडियो क्लिप वसमज। इस पर तुम वो कचा बद ज़बानी कचा बद ज़बानी इस्तेमाल करने खुलफाई राशिदीन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन खिलाफ। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो येल ते सहाबा किरामन खिलाफ कह लेक आस करान कह बद ज़बानी आस करान तुमन पे गसी अल्लाह ताला सिन तरफ लानत सोजन। इसलिए बुशुस ताहि दिल तमाम उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिन तरफ वनान बेशुमार लानत असन अमिस बदबख्तस पे, तमामन तम बदबख्तन पे यम चाहे छप करित या खुले आम सहाबा किरामन हिज गुस्ताखी करान। यत सोन ईमान अहले बैत ते अतहार तिमन सत मोहब्बत आसुन ईमान निशानी। अगर जरा भर अकिस सकदान खुद कम ते आसि बुगुज छुरी बुगुज अहले बैत अतहारन सत तिमन तमिस इंसान सिंद खुद अख पागल हून बेहतर या जमीन पे। याद गस थाउन अत चीज़स पे तजुर्ब युस कह शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन्ज ज़ात या अहले बैत अतहार या असहाबा किराम या औलियाए किरामन हिंस गुस्ताखी करान, यह कन्फर्म आसान वल्द जिना। तुह करजो अत पे अगर तुह तसो अत पे तजुर्ब कर तुह वुझो कह ते गुस्ताख ये आसान तुह वुझो यह आसान वल्द जिना। यम शख्स गुस्ताखी करान यमन पज पन्न माजन पृछुन क्या यह कथ छा सही। नंबर 1। नंबर 2 तुह वुछो अहले सुन्नह वल जमात की तरफ चाहे कुन ते मकदबी फिक्र शख्स असिन सह हेक अहले बैत अतहारन खिलाफ जबान खोलित पत भोंकन छन कथे। तिक्याज अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यल अगर कस इंसानस कामयाब गसन ईमान तमस मुकम्मल तमिस अहले बैत अतहारन हिंज नाय मज शामिल गसन। नूह अलैहिस्सलाम सिंज नाय मज तम साथ ईमान वालो तथ नाय मज खस तमो लुबतार तम गई कामयाब। इथे कन अहले बैत अतहारन हिंज अत नाय मज खसन। लेकिन यस तारक गाश अत नाय गाश जरूरत तेल लबि तार तम क्या गई असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि कह ते शख्स अगर दयो मज अकिस सत बुगुज थाय इनकार कर मान के स शख्स छन कामयाब के, स शख्स तिथु युथ पागल होनस खुद बदतर अगर कह दर्ज सह तिथु। यानी कि मे कोर गोडनेथै बयान यम आसान वलिद जिना यम ते
کٲنٛسہِ ہٕنٛز تہِ گُستاخی کرِ چاہے سُہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز ذات ٲسِن اہلِ بیتِ اطہار ہٕنٛز ذات ٲسِن یا اصحابِ کرامن ہُنٛد یِمو منٛز ییٚمِس تہِ آسہِ یِمن سۭتۍ بغض نفرت کیٖن دُشمنی تیُتھ بدبخت چھُنہٕ کانٛہہ سمجھتو تُہۍ سُہ چھُ تیُتھُے یُتھ عبداللہ بن سبا اوس عبداللہ بن سبا اکھ بدبخت اوس ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ پنُن بُتھ کوٚڑ نوٚن ییٚمہِ ساتہٕ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس خلیٖف تمہِ ساتہٕ آو سُہ مختلف چالہٕ بنایہِ تٔمۍ بدبختن حالانکہِ نہر اوس دِوان أسۍ ہسا چھِ علی سٕنٛز جماعت لیکن أنٛدٕرۍ کِنۍ اوس نہٕ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہس تہِ مانان کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قٲد کوٚر دِتہوس نہٕ نٮ۪بر نیرنہٕ کینٛہہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ چھُ کھٮ۪ن چٮ۪ن سوزان لیکن یِم بدبخت چھِنہٕ دِوان تتھ انٛدر واتنہٕ کینٛہہ امہِ پتہٕ چھِ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تھاوان امام حسن امام حسین علیہ السلامس حضرت عثمان ذُالنوٗرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ کھڑا تُہۍ روٗزِو یوٚتتھ تاکہِ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہس گوٚژھ نہٕ کانٛہہ نۄقصان ہٮ۪کُن واتنٲیِتھ لیکن یِم بدبخت یِم خارجی یِم چھِ یِوان امہِ مکان کہِ پٔتمہِ سایڈِ دیوار پھٕٹرٲیِتھ تہٕ انٛدر چھِ اژان تہٕ شہید چھِ کران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ امہِ پتہٕ چھِ تمہِ قٕسمُک جشن کران یُس طریٖقہٕ کُفارن چھِ یعنی کہِ ٹاس پھاٹوٕنۍ تمہِ قٕسمُک سیلبریشن کرٕنۍ یُس طریٖقہٕ کُفارن چھُ یاد گژھِ تھاوُن حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو یُس یِہنٛدِ طرقہٕ زندگی گُزارِ سُہ چھُ تِمنٕے سۭتۍ یعنی کہِ یہوٗدا نصارانن ہٕنٛدۍ طریٖقہٕ ییٚمۍ تہِ کانٛہہ تہِ عمل کٔر سُہ چھِ تِمے تہٕ یِم خارجی یِم ٲسۍ ونان حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہس أسۍ چھِ چٲنۍ أسۍ چھِ شِیانہِ علی لیکن وقت ووت ییٚمہِ ساتہٕ اکھ وقت ووت پتہٕ یِہوے عبداللہ بن سبا بدبخت تہٕ أمۍ سٕنٛز یہِ سٲرٕے جماعت یِم ٲسۍ 40 نفر یِمو ییٚمہِ ساتہٕ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہس ووٚن دوٚپُس ہے نہ حظ وۄنۍ چھُکھ ژٕ سون خۄدا لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہن رٔٹۍ یِم دوٚپُکھ توبہٕ کٔروا امہِ نِش دوٚپُس نہ حظ أسۍ چھِنہٕ کران توبہٕ ژٕ چھُکھ تہٕ أسۍ کتہِ مانو امہِ ورٲے لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہس لگہا بلاے تٔمۍ کٔرۍ یِم زندے زٲلِن نارس منٛز تہٕ کٔرٕن یِہٕنٛز بُنیاد ختم لیکن تمہِ پتہٕ روٗدۍ کینٛہہ تِم ٲسۍ برونٛہہ کنہِ ونان اکھ پتہٕ کنہِ ٲسٕکھ أنٛدٕرۍ کِنۍ ٲسٕکھ بدل فٲسۍ تِمے خارجی روٗدۍ پتھ کُن تِمن روٗد سُے زِ تہٕ پتہٕ کوٚرُکھ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ شہیٖد تہٕ پتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ الزام دِوان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس پٮ۪ٹھ یاد گژھِ تھاوُن یہِ چھُ سُے ٹولہٕ یِمو بار بار گُستٲخی کٔر صحابہ کرامن ہٕنٛز لیکن نہ چھِ یِم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سٕنٛدۍ تہٕ نہ چھِ یِم باقٕے صحابہ کرامن ہٕنٛدۍ اسلیے یِتھٮ۪ن بدبختن گژھِ کرُن بایکاٹ تہٕ خاص کر تِم یِم سُنی لباسس منٛز نیٖم روافِظ بٔنِتھ چھِ یِمن چیٖزن پرموٹ کران یِمن چیٖزن اکھ دٔلیٖل بٔنِتھ برونٛہہ کُن یِوان تۄہہِ آسیو وٕچھمُت کینٛہہ نام نِہاد سُکالر یِم ونان چھِ ظٲہری خلیٖف تہٕ باطنی خلیٖف یعنی کہِ أنٛدروٗنۍ سپوٹ چھِ یِم کران یِمن پتہٕ چھِ یِہنٛدٮ۪ن محفلن منٛز گژھان بیٚہوان اسہِ ہاوان عام أکِس لا علم انسانس دپان چھُس اتحاد کرُن چھُ سُلے کُلی اتحاد چھا کرُن یِمن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز بغضِ صحابہ آسہِ یِمن سۭتۍ کُس اتحاد ہٮ۪ککھ ژٕ کٔرِتھ یِم چھِ خارجی یِم چھِ بدبخت یِمن ذلیٖلن سۭتۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کُنہِ تہِ قٕسمُک کمپرومایز کٔرِتھ کینٛہہ تِکیازِ یِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز آز آو اکھا برونٛہہ کنہِ وونُن لیکن أنٛدٕرۍ کِنۍ چھِ یِمن سارنٕے یِہوے فٲسۍ اسلیے گژھِ یاد تھاوُن یُس تہِ شخص یِمن سۭتۍ محبت آسہِ تھاوان یِمن خارجین سۭتۍ سُہ وتھِ پگاہ یِمنٕے خارجین سۭتۍ سُہ وتھِ پگاہ یِمنٕے دُشمنی صحابہن سۭتۍ
خلق چھِنا وَنان تُہۍ کیٛازِ چھِو فلٲنۍ مولوی صٲبَس اَنلایک کران تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ تِمن کُنہِ قٕسمُک سپورٹ تعریٖف کران یُتھ ییٚلہِ کانٛہہ مولوی صٲب نام نِہاد مولوی صٲب اہلِ بیتِ اطہارن ہُنٛد ناو ہٮ۪تھ پتہٕ گُستاخِ صحابن منٛز ژاو یہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تسلیٖم کٔرِتھ اسلیے گژھِ یاد تھاوُن اگر مےٚ اکھ شخص دی ہٲیِتھ اکھ شِیا اِنسان دی ہٲیِتھ کانٛہہ سُنی ییٚمۍ اہلِ بیتِ اطہارن خلاف زبان درٲزی آسہِ کٔرمٕژ सबसे पहले उसके खिलाफ मैं बोलूंगा लेकिन सुन्नी कहाँ ते चाहे आम ٲسِن खास ٲسِن عٲلِم ٲسِن या لا علم ٲسِن مگر تٔمِس چھُ پاے مقام اہلِ بیتِ اطہارن ہُنٛد کیاہ چھُ اہلِ بیتِ اطہارن سۭتۍ محبت چھِ ایٖمانٕچ نِشٲنی یوٗت محبت آسٮ۪س تیوٗت چھُس ایٖمان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سٕنٛدِ رویس آسان وٕچھان اے علی کیاہ اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تُہۍ کیٛازِ آسان وٕچھان اے علی مےٚ چھُے فرمومُت حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز رویِچ زیارت ییٖتِس کالس روزو کران تیوٗت چھُ ثواب میلان بیٚکہِ ساتہٕ یِتھے کٔنۍ مسکراہٹ سان وٕچھان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہس اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیٛازِ چھُو مسکراوان مےٚ کُن وٕچھِتھ دوٚپمس اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مےٚ چھُنا ووٚنمُت حضوٗر پُر نوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن یس حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہوٗ سر پہ ٹِکٹ دی جنتُک سُے آسہِ جنتس واپس ونان چھُس حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہوٗ دپان چھُس اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے پاے مےٚ کیٛاہ فرمومُت چھُ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلمن مےٚ چھُے فرمومُت حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلمن تہٕ بہٕ چھُنہٕ یُس شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ محبت ٲسی کران تٔمۍ سٕے دی زِ یہِ جنتٕچ سر پہ ٹِکٹ ماشاء اللہ تُہۍ وٕچھِو کوتاہ محبت اوس صحابہ کرامن پانہٕ ؤنۍ لیکن آز کمہِ آیہِ چھُ یِوان پیش کرنہٕ مگر الحمدُاللہ اہلِ سُنت چھِ اتھ پٮ۪ٹھ مُتفِق کہِ صحابہ کرامن خلاف ہٮ۪کن نہٕ تِم زبان درازی کٔرِتھ اہلِ بیتِ اطہارن خلاف ہٮ۪کن نہٕ اکھ گوٚو زبان درٲزی دِلس منٛز تہِ ہٮ۪کن نہٕ خیال ٲسِتھ کینٛہہ بہٕ چھُس ییٚتٮ۪تھ یہِ کتھ دعوا سان ونان اگر کٲنٛسہِ شخصس اہلِ بیتِ اطہارن صرف ما کھوٗلِن زبان ما لیکھِن کُنہِ جایہِ ما ؤنِن کُنہِ جایہِ لیکن دِلسٕے منٛز آسنا معموٗلی خیال اللہ گواہ تٔمۍ سُنٛد ایٖمان چھُنہٕ مُکمل سُہ چھُ سورٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بدتر یتھ زٔمیٖنس منٛز یِتھے کٔنۍ چھِ صحابہ کرامن ہُنٛد اگر کٲنٛسہِ تہِ بغض آسہِ سُہ چھُ ہوٗنۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بدتر یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ توے کوٚر مےٚ بیان امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمٰ سُنٛد شعر اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اگر اسہِ اہلِ سُنت والجماعتُک چھُ ایٖمان توے مُکمل تِکیٛازِ یِم چھِ دۄشوٕنی سۭتۍ محبت کران اکھ أکۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ اسلیے یِتھٮ۪ن بدبختن خلاف گژھِ زبان کھولٕنۍ تِکیٛازِ بیٚیہِ تاکہِ قانوٗنی کاروٲیی سپدِ یِمن بدبختن پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اکھ یُس یہِ ییٚتہِ حالات ٹھیٖک لیکن امہِ سۭتۍ یِتھیو بدبختن ہِنٛدِ سۭتۍ چھِ گژھان ییٚتہِ حالات درہم برہم تِکیٛازِ کانٛہہ تہِ اکھ شخص ہٮ۪کہِ نہٕ برداشت کٔرِتھ ییٚلہِ تٔمِس برونٛہہ کنہِ صحابہ کرام یا اہلِ بیتِ اطہارن خلاف زبان درٲزی کرنہٕ سُہ ہٮ۪کہِ نہٕ برداشت کٔرِتھ کینٛہہ لفظیا سُہ گژھِ آسُن ایٖمان وول اگر کانٛہہ شخص تٔمِس چھُنہٕ امہِ سۭتۍ پیٚوان کٕہٕنۍ فرق اس کو سمجھ لینا چاہیے سُہ چھُ مردٕ لاش چھُس بظٲہر زندٕ لیکن اس کا دل مردہ ہو چُکا ہے صحابہ کرام اہلِ بیتِ اطہارن سۭتۍ محبت چھِ ایٖمانٕچ نِشٲنی
इसलिए गस यमो चीज़ों तिमो शख्सों निश खास कर दूर रोजुन यम सुन्नी लिबासस मज इथन चीज़न प्रमोट करान। बाकी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।